Mardoni hobolut ki dar kursi larzon hob meraft bahamahotirut vahati zindagi hud me fahmid. Bad asmargiu kursi larzon der shapho hanus me pechid guyo murdai mardero bahobi hud bargardonida boshat. Sarvari oila sarok kar shapnas dion kursi larzon menishast kisme kartki padaronash bou hastant. Kar Jakobki umeboftas hotiroti nozuk vashavkati padaronash pur budki hatobo marg nameraftant. Mardon dar kursi larzon anik budki dusti onko dar baini nasli guzashtava navharakat mekunat. Saroch har shab safarro I doma medot dar dili hud lazati exosoti oshnoi ach ibroni goch medosht. Vakteki o vozi hob va pepeishi kursi larzon boha meumad u exos me kartki padaronash ba ugap me zanand. Bohar surat shumoba on hob rafta dar joddost hoi guvoroi harf hoi guzashtayach dodon fachmidet. Vaime donis ki gulkaojash vahoti rutash baha barifakat margmerasant balki mizuki hajotrupinghon mekunand. Har subha saroch bakursi larzon nazdik shuda boshodi I vaktini guft ki ukesh goch faromush nameshavad.